Khuble phi baro shakathup Khuborjylla ke donbosco media network. Kimat bakong san mentaga seni kilong. Pertu ki kenthei sat jan nong ye kimati ba pathau. Da ke healthy baby show labut di ni kakot kakya ki khulung ti saw. Lap ke FKJGP shibun ki jimduna haram berai PHC. Bat penbena ke sawakar Jylla ye kedor belas ni. Bat mentangin pa shigi Khubor bakam benya. Kikenthei sat jan nong kila pertu yo ba tebor lang pathau MDC ubala ngap ikijing ut jing nam jengki ban penbhai ke jaka sat jan maulai thlong menta kila lat no slap bat jing thang kasngi uba tebor lang pathau uloong bukum unong mi khmat ulapet bat ngap ikijing ut jing ki pai ba khamta mi kilong kemi ki be imjak po da ka ba sat jan nong uloong ru be ki pai ba kila yo jing mentoi da jing ya sa jing uban wanra ya ko umbam JJM bat kabella shis pasngi hamaulai constituency Shillong ya ka bahag tu kapor lingim poi perkhat bagani ke JJM kanwan hagani ke ceka ke jongi ngidang perkhat tak wei pak skim namar ke Shillong tolong lomunei kari ke Shillong ke bat jenjar bah ke umbam undi ma kan ma ladon hakipor beletnyo ladon bawon ko bilajan yo kan sawan rei ngai klem poi kita ke benta tinglat sitam Nadu senam arjar kat kandai marsin job mengi danglong minister kapor Pak Samlin hadin tu ngi dan si baranik ngelam ya baranik shadow syaka-jaka telong ban peni ya kata ban suburam ni romas nang berim jok nang patha i saram se bolong we ni kinong ngelam bala simkhia lang ban dan beta kini namal kati jaka ka badan sat bar jok mulai konsensi ri songkhia nagam ta kini kicing e ka bagi pat ba ki ngelam te pat ba menta plei ka kicing tre ka ya chat ma kamde ka basuk yangi mo kam kanuhun bat kongo try jaka ni halum ne bikin ai ke treatment plan kidan ki beri mentak ki persetu bakla ni ke skim mo ki persetu bakla ki ang makani ke ditang ke jingwan penbit jong ba pathau ringkat ki he sarkar pu bandu mon ram nongrem pai ba sawan ban pet daglik jong khmat ketika top le i ti po lom ne kat no ka top ketika la yang krit pet ke treatment plan mentak ka belasna mo nga di beri ubah bang sim ye ke cingkit kle kumbalakran ni rong masnang ngam salia ban bat nakejap jong kiweru lada dan kam nam tak jimbit jimbiang jong nong snong jong snong mula namar nglasim ni jingkit kli ban long kum nomi khmat ban long kum kupa jong konstituensi ngamla ban long kum kupa to ngade uhmen jong konstituensi nam ngade tang MDC henry bang sim ni jingkit kli ngasim hadu bagi de ban pendap ya kam kaba kide ban le ban nakaliang jongangan ngai khuble ya ka ya kur pungrup mo kibal ai ketika ceka Apalagi kecing ke bangi tingku jekran baki dak mensim ke baklun ke ai tiga caka katar kita IA tiga caka ni sngotenat ya kecing kit kli jong makmum ru kumrong makur balasim sisya kumrong ba nak ta kecing perkhat kini skim kelade berkila perkhat nadu senam arjan real basala on pelong hagani ketem go bemta kade kecing sisya kumlakren romasnong berim baladade bakam rung ka skim sispa sngi pomola ke ngi begini yo ini kecing Hari dak cing trestom ban identify kumlong mai mena ya ka maulai nak sensus sound identify na this council hadin mai kendu batki bagi lala ban penduan pakai ka kum sensus village la penyo ini skim bat ba ni community bagi ni senam hapo ni senam mamanta la kam dan jing putut pin sayo umbam di ka khoi ka ban long ka jing mentoi nam ta jom pi ipat nong song senong menta pangawan ka di ka jaka ngang i kadang dan ka jinduna ban filter ba ka di kumba pitip Ngidan ki department besen mo ka badan ka expertise lene ka jing start ka jong ki ban penkhut ban filter kan na don tinanang ban wara ka ka bukhut ni herum ngit skam balada hagani kenti pai ba dang ibet yang ban long nami khamat la pois ka thong kata ka di ka we ka benta ka bangan le hakmat rong ba senong kran hakmat ju ki nong song senong ki besim benta kini bangin sele ka we ka project la ka pois ka thong na ka benta ban filter ka ni ka na don tinanang kana makat na pois caka ba pisat mo ki ka kalakut namar ka teknologi menta mo ki ka juk start menta kidan pun ki lenti ki ba tang ikam ibret lala ban penkhut ya ni ka makan long ka jimetoy nakapta jang pi pa ba te habade ba kalat ma pila pensau i romas nang berim la ajmut ka de jing sisya kata balada weng tang tu bol no te ban pandai hani kalabian mo te badan ka mesim lu banyarap yo hit yo ria yo beduk di kasut benengkong hi kadai kata hi ka borom ka dei soble bang ai kublay ni ko ki rampa ki badan kasnong ki badan ka jing kit kli ki bayo i ka jing duna jong kasnong ki bakaloy ban pentip sa kita ki
Syaki MDC, ki MLA, ki badai, ki bala pan ai ki sekarang. Namar bala dah nak kirang ba nak Shillong kimdan ka ke benta kini ro kinum tip hiru bakas Shillong jongi ba kini ki ba dan hak Shillong jongi kidon kam. Kaburom hi kan long dengkong lu ya baan kan wan kirang ba jongi Shillong. Ba kabalai kaburom ka bukhau kawan si MDC jongi ban kaloi ban Shibenta ban kmi binya ya ka kwat ka kya jeng gi khulung ling ba ka jing thau ya ka jing kya ka rukom ai ba mi ki bat khamtam mi ka kwat ka kya ka met ka pha jeng ki ka village health council ti saw ha ka khanri turik ka lalengkot ka lapulong da ka healthy baby show ban kringi ki kmi ki pa ban wan pen i ki khunrit jong ki she ki doctor bat ki nurse ha ka ni ka lumpung ya kani ka lumpung pin inami ki khulung lapulong ha ki yeng dorbar hall ka shnong ti saw baladon hadu nyo phomut ki khulung ki balawan ra de ki kimi ki pa nadu ki badang driu banai hadu ki bala arsnem karta kinong tre no office DMHO nongston ki bakentup yu ba H shooting BEE nongston CHC ba L kharmaulong PMA nongston CHC kong AL lingkoi NM nongston CHC kong GK nonglong ANM nongston CHC ki Asha bat aganwadi na tisaw ki lepet sani bhai ka kwat ka kya ki khulung ha kini kesngi lakershan bat aimin sim lang do sordar ba mun dekhar rengkat kinong ket kam jong kani kashnong Kiriyo pau khmat na ko office DMHO nongston kunthop yo ba H shooting BEE nongston CHC ba L kharmaulong PMA nongston CHC kong AL lingkoi ANM nongston CHC kong GK nonglong ANM nongston CHC ki Asha bat Anganwadi kashnong tisaw lembat usordar kashnong uba mun dekhar Tawan sa ibang isuk wanya. Mentana kaliang kau si jo kasnong ni pensne ru ikineki kusnam min saat hai ini kromnos bagin pensngeu ya di keteng jom kineki nong jom hakaneka tetap ti Wan bani kong mo ikun bidak akapor ka babiang karo hospital ai biang lah bawan bala idahun dengan barang zero. Kaseng Federation of Khasi Giant and Garo People FKJGP Ramrai Circle haka jingelam jong ba Jisterlan Glingkoi President haka khanriu terik KYLLALYNKKOT kila lejirip ya Ramrai PHC badalap shibun ki jingduna haka ni ke PHC ki jingduna ki ba kaseng kalalap kilong bakini ke PHC kamdon ya ke ambulance kamdon ru ikinong trei kum pion bat chokidar kamdon ya ke kamrat ya khulung kinong trei ru kinang duna haka ni ke jaka sumar nongpang Kinoilam ke sengkin sa syong perkat harengkat kinoilam ke FKJGP West Khasi Hills District bandra sya ke sorkari ke jingduna jong ni ke jaka a jing sumar nongpang harambrat. Kila kentui ke sorkar ban kentiu kerdanno ikni ke PHC sya ke Community Health Center CHC. Kini ke PHC ke a jing sumari kinongpang ki babun teli kisnong ki baker saudong yaka. FKJP Ramrai Circle ni ya kaban wan jurip ya kena ka Ramrai PHC namar ngilap na ka jing nam jing pajba baki dan sibun jing duna bat mentaga singing layo ya kaban ya kran ro bat ki doktor ki betre ha ka po jong na ka PHC bat ngilap sibun ba jing duna ka ba
Kong kawai ba ka ambulans chong kene ka PHC kamdon ambulans sekat ha po ka PHC amdon ambulans nang ta oksigen ro ka kamdon nang ta kamera batia kerpang nam ta ki kulung nang ta kabalingo kalong wat u syakidar chong kene ka PHC ro amdon aduk mta ba cibun ba kiwe ladangin ong sepang ka manpower ba doktor badai nam ta ka ayush ro kimdon ba nakliang jungi kasang ikina gijing tuna ba imbar saya ngin haban kran sekibor bahalor badai pek ba kenang bakila ban penbiang ini cingduna namar UI ya kena ke hospital na ke por kum kasang la jukran hakisnam kilino andai ka sarkar pat kam jusngap bat kam Jylla te ambar saya nakliang jungi kasang ngin haban ya perkat langru bat ka FHP na West Hill District bangin ra ikini kimat syaka sarkar ta kombashu ang bakana ka PHC ka laai ka jing sekri ki babun ba kisnong jong ka dong ka than ramrai palat spateli kisnong bat ka jing khapnya aru kala palat te hadu ban leit nang ne sidu senong ston ru ka syam stom ha tena kaliang ka jungi kasang ya dawana ka por ba kana ka PHC lak no kan yo ban upgrade no sidu ka CHC ro khnang ba ki nong chong jong ka dong ka than ramrai kim da don kamshu ban leit sidu senong ston ndai kin yo ya ka jing mentoi lengba ka ne ka PHC namar ba ka koi ka khya kalong ubudlum nagamta ka jaj Kakinhun Menteri Kabinet Kesorkar Meghalaya, kalarai ban penkiu ya kabainong belasngi jeng kinong tray hakitanat beper ban ya haptar bat kajingkiu kidor kimur jeng kimar bam bekongsan. Nakabenta kinong tray ki belat tebet bahal ni ki highly skill kin yo mentah nriu spa sausan tingka nakasan spa prapun riu tingka shisngi ki skilled kin yo nriu spa san tingka nakasan spa laipo tingka semi-skilled kinyo sanspa nribusan tingka naga sauspa nyo pusau tingka bat ki unskilled kinyo sanspa arpusan tingka naga sauspa khat kendai tingka. Kani kajing penkiu dor belasngi kamshim lepinhuni kiseng kinong tray belasngi All Jaintia Master Role and Labour Union. Kalau pelong ru ika kenhun kinong tray Master Role haka katnriu trik KYLLALYNKOT bani kendu ikilat patai Khubor ha Shillong Press Club. Ban penpau bekim hun setia ya kini kejing penkiu dor belasngi na keboong kini kejing le jeng kesorkar kalong do kongpong namar haki sansnem ki kentiu ke bai bam bai di henry ke bai bela jeng ki pat kam ye rengkat dor setia yang kejongi ki Jaintia Master Labour Union juga seng jom ki nom tray belasngi ber government alkum jero ki bagian tray belah acala Meghalaya kira tray borba berbenta ke lombar menjom ki tray master ne ki daily minimum wages iba hakini ki bunai Desember na ship belum ya ki berbenta ban karpan ya ka sarkar Jylla bahkan penkiu ne ban pentri kam ya ka minimum wages act ki dai ban penkiu ne ban spend ya ka basic floor rate ka ba ang hasil sansna Kesorkar Jylla negi Jylla ki kuda rin dia kidai penkiu yang ka nom ka nom jom ki tray master ka ki wages te ye ka dha ka ne ka to ka jing ki ka jomi government of Meghalaya ki la kular man tray ka na ye ka ne ka daily minimum wages ne ka wages ko ki khot ka de basic floor rate te hade no to mi la yo ya ka Jitha kepada government of Meghalaya habis 1 Januari jom yusna dengan ke kabinet kerasi Meghalaya ban penkiu ya kene ke basic floor rate te halo kene dengan jomi kum ki no tray bala ki master badan of Jylla Meghalaya bat ki we no tray plasni nipat ya kene ke penkiu jom government hagawe kalian dipedian pada rekam wala katsan menai kalian rekam mahiro dan dari kajing ini dapat kidar lima kepada government of Meghalaya dan kabinet ki approve ke pengendit yang ia kata-kata nomor ba kajing pengkir dor kalau dakhang po kalau kampung aku kalian ba
Kita kisau tali ki kategori kerdat kiba kinong tribal lagi dan Jylla. Menteri Rangba Konrad K. Sangma ha kajingidon lang ba Shakliar Wajri Menteri Kampenroy Sports baru Dr. W.R. Kharluki MP ke Raja Sabha ulapli ke Roberts Hospital Rural Health Center Hamariau ha ke Katnriu Terik KYLLALYNKKOT. Ha kajingkren pli ke ni ke Jaka Sumar Nongpang Hamariau Menteri Rangba uloong bagi sorkar ke lepelet jingmut ban kentiu ke lat Sumar Sukheri ke Paipa ha kini ke news nem balala. Long ru bagi sorkar Jylla ke lamang kendai pesen nak pelapisa nak bentaban kentiu ke lat Sumar Sukher ye ke Nongpang ha ke link district Jong ke Jylla. Letei ye ke ni ke Rural Health Center ha ke jinglut barok ke bala kenjok syakan nyopun riu poin pralak tingka. Ladap pelait lai pupra poin pralak tingka bat ke bedang sa lai pralak tingka and supply noksyen nak tup pisa Chief Minister Special Development Fund. Menteri Rangba uloong ru bagi sorkar Jylla kan kersyan jingirap ya ke Dr. H.G. Roberts Hospital bantit iki kor Khubor laser lithotripsy ke kor wat banyak ya ke jing panghau kelai ban ai ke jing syakri bejana si ke nongpang ke bawan syak sumar hakini ke hospital. And I would once again like to apologize to each and every one of you for the inconvenience that has been caused to you. But this gives me great pleasure, a great sense of happiness, and a great sense of satisfaction to be here amongst all of you to witness the inauguration of this Rural Health Center. I must thank Reverend S.S. Majau, someone I have been very closely associated with, someone who has guided me in different situations, and the person who has pushed me, I should say, to ensure that I am here today. It is he who approached and asked me for funds, along with, of course, other members, and therefore I really appreciate and would once again put on record a deep sense of appreciation for Reverend S.S. Majau for having taken the initiative because of which we are all present here today. Friends, health sector has been one of the most challenging sectors for us as a government and as a society. In the last 7 years, our government has made taken number of steps to bring reformation to the health sector. I'm happy to inform you that our government Kesorkar Jylla ke lebuk thong banyak kunting kenang biki lingsun ki bakam he na keleng ki benta jengkeri kinwan ban kamai ha Meghalaya da ke bahiar ha ka lingsun umroy. Habakren bikila pathai Khubor Menteri Rangba Konrad K. Sangma ulai thu basyen unselet Delhi banyak kendu ki bor ke sorkar pedeng ban bot deni kini kejing temu. Konrad ulapen pau ke jingkermen baik nong jengok kai perthai kin hiarbet ha umroy bat kani rap ban kentiu ke yok ke kot lingba ke tourism ha ke Jylla. Uloong ru ban kerpat ke sorkar India ban sedang nok ban penher lingsun ha pedeng ke Shillong bat tura. And even education and overall growth of our state and accessibility for the people of our state and for people from the tourists from outside to come and experience our state. So this is one thing that I'm very, very keen and I'm hopeful that it will move in the right direction. Cannot really pinpoint and say that it will be on this month or this particular year, but I hope it will be very soon. Earlier we were made to understand that it's something that cannot happen because the technical feasibility is not there. That it is after our, you can say, determination that we said that why cannot it happen, and we got our technical specifications re-looked into. We got different expertise to come in and technical experts to come in and recheck the entire provisions.
and airport authority to relook into the entire aspect. And we're so happy that we did that, because when we did it, because a lot of people said that there's no use doing it because they've already said we cannot land big planes here. But we said, look, let's give it a try. So when we did that, the technical report said now that with the new technologies available, it is possible. And Indigo and other airlines like Spice have already given in writing that if the extension of the runway is done in this manner and the other provisions as per prescribed by airport authority are implemented, they will be landing the commercial flights in, that is the A320 flights in Umroi Airport. So I'm hopeful that that will happen very soon. Another important thing which we're looking at is the flight connectivity between Shillong and Tura. Again, I'm happy to tell you that we are working on it very hard. I'm not talking about it much, but since you asked me, I'm talking now. We have had multiple meetings on this aspect, and there are, Government of India in its recent Udan. Menteri Rangba Konrad Kisang mau lepen bena ba ke Meghalaya di arpoi terik KYLLALYNKOT in sabut mau nong rim bantai ke sekretariat bertemai mau diang-diang. Habakren bikilap patai Khubor Menteri Rangba lepen bena ba ke Sarkar Jylla ketemu ban pendep ikni ke office bertemai hapok ki ars nem banwan. Ulong ru ban penjan ni kejing syakri syaki pai ba ke Sarkar kan setei ki mini sekretariat hatura jawai bat hapen ursla. That is Meghalaya Day. We will be laying the foundation stone for our new secretariat in Maudendiang. That is going to be very important. We are hopeful that we'll be able to complete at least few of the blocks within the next 2 years, so that we can actually shift some of the offices from here. So the administrative approval for that has been done, and we're laying the foundation stone on the 21st of this month, which is Meghalaya Day. And I hope that we will be able to complete it, and tendering process should be complete by next month, and work should be awarded. So we hope that work will start very soon in that aspect. At the same time, the mini secretariats in Tura is also going to be implemented within the next month or so. It's again a 120 crore project. So in Tura, this infrastructure will come up. In Jowai, it's coming up. In Peninsula, it's coming up. So this is something that's happening. We feel that it's important to give that. Kinong ilam bagi rekod kenyau terap National Youth Fund HNYF kila pelong ye kejing syong kelan mengor hakamat umat kiang nangba haka kat nril terik KYLLALYNKOT ban persya ia keraj yang Sarkar Meghalaya ban thiet jaka ban ailat ik company he seng ban wai bun snap kita jaka ban te karkhana hakani ke Jylla lingba ke Investment Meghalaya Agency IMA. Uba sadon belak nong yalam ke HNYF ula keno ya kebut sianti jong ke Sarkar Meghalaya kabela besuk dek kendon bertemai bala ai kerteng dek Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act arjara apusau ban yat lat ya ke Meghalaya Land Transfer Regulation Act kat kendai spanya puwei ke bakang persya ban di jaka shikibar Jylla. Da ke bawanra ya ke Investment Meghalaya Agency ki he spa kilak ban wai jaka kat bekimon Meghalaya ban tei ki karkhana beki dukan he kat beki kwa. Haba ajing kren kini kesengi ba sadon bla uloong. Sarkar ka diban sange mardor kini kejing temu ka bebo iki kendau gi siap jeng ki jat ben riu rit pat ke Meghalaya ha kejing ma ka bakrau ha ki sengi banwan. Ki pat ba riu lom kini ke Jylla ki yo jingeda shikat dai na kejing don je ke Meghalaya Land Transfer Regulation Act kat kendai spat nyop we ka bayadai ki kendau gi siap jeng ki pat ba baro shikata uloong. Sarkar kawan ra kini ka land bank ngim ya keren ya ka tarik section ka balai pusau ya ka bak sarkar ka lamut banamen kam dai ban mut banamen mereka dai banamen marno shwa bakan pendap no ikam ka baka ketemu kat barang ban gani ka jimut ban kere ka gani ka land bank kadehi ka jima yangi ka habai dai ka caka ka puta jong kikun nyotrap jong ka bri nyotrap Nama balik ya keren ya kata, baru si kata lada ka Sarkar lagi ki kadangkam jaka nantai company, nantai ti company kibawan na Jylla kampun sen, kahabannya sibun ki prosedur, sibun ki kendon, kat hadu bendayo ya kata jaka, kum kita kendon ki bakam kongsan, ki kentup kum ya ka social impact assessment, ka environment assessment, ka pollution assessment. Labatai lupa suai kinong song snow. Labatai suai lupa suai itu kidong di kentoi
bak sarkar kamu bathiet ke ni jaka ban ailak ye kum kita karkhana bat hangtau paiba udon ko hok banya persya lani ban priang hendra lada kani kalan bang lada thiet lupa ke sarkar ngatharai borok ki jingtemu jong kata social impact assessment borok ki kendon jong ko pollution clearance ka forest clearance environmental clearance tinyak no nama kalau ada lupa ke jaka sarkar lada kinyak no pura ru kila Shillong tang lada kile ru kila Shillong tang ke jingle menle kanum dai syu ke jingle kat kum ke kendon jong ai boleh ngawang ba kanum dai syu ka jingle kat kum kendon jong ai lada ni puli section ka ba phra ba khandai jong kan investment facilitation jong kan ke sarkar ka ba menchim snam hange la kriet ya ki artli ki bor ki ba ninumla ban mundur ba sensyar pai ba la ban kriet kum ni ki bor ka section ka ba phra kong kadon kata General Council. Bat dak itu ki Khubor ngila poisya ka bakot tak hadu pengda syambiang kublai shibot.